болуп отурасыздар. Азыр экинчи таймаш бул Алай районунан келген жана Кара Суу районунан келген көкбөрүчүлөрдүн таймашы башталмакчы. Таймашты башкы судьясы Анарбаев Нукен. Алай районунун командасын тааныштырып өтөйүн. Аскат Субанов жетектеген команда номер 1 Омуров Акжол Валет аты менен, экинчи номерде Эсметилла уулу Баймырза Акжар аты менен, үчүнчү номерде Анарбай уулу Аскат Саргашка аты менен, төртүнчү номерде Жомарт уулу Баймурат Көкжал, бешинчи номерде Кожомбердиев Дилмухаммед Көкбет аты менен, алтынчы номерде Кумарбек уулу Даутбек Орус деген ат менен, жетинчи номерде Айтыбаев Байболот Кайсар, сегизинчи номерде Садыков Чыңгызхан Кашка, тогузунчу номерде Рахманов Сыймык Көк Салкын, онунчу номерде Алмаз уулу Мирландын Агон деген аты менен, 11-ci номерде Аппасов Азамат Малыш деген ат менен, 12-ci номерде Сабытов Макен Бешкашка ат менен оюнга катышканы даярданып турушат. Ал эми азыр Кара Суу командасын тааныштырып коеюн. Кара Суу командасын жетектеген Ажыматов Алмаз. Номер 1 Кылыч уулу Акжол Ак Коён аты менен, экинчи Примберди уулу Бекболсун Евро, үчүнчү Кубаныч уулу Тима Сүлүкара, төртүнчү ат менен, төртүнчү номердеги Жакыпов Чыңгыз Мальчик деген ат менен, бешинчи номерде Чолпонбаев Баккелди Тору ат менен, алтынчы номерде Салманов Санжарбек Эрке Тору, жетинчи номерде Оморов Манас Каракуш, сегизинчи номерде Бердалиев Адилет Байкашка, тогузунчу номерде Арапбай уулу Жолболду Доолар, онунчу номерде Жунусов Ажымурат Карагер, 11-ci номерде Камалдин уулу Ильяс Неймар, 9-cu номерде Замирбек уулу Талант Мустан аттуу аттар менен оюнга катышканы турушат. Анда бесе азыр бүгүнкү күнү экинчи оюн болмокчу. Экинчи оюн 3 раундтан болот. Биринчи раунд азыр суу сепкенден кийин башталат. Көкбөрүнүн гимни ойнолгондо ат оюну көкбөрү оюну башталат. Бул көкбөрү оюну негизи жобонун негизинде ойнолот. Бул негизги жобо 1997-жылы биздин чыгаан инсаныбыз кыргыз элинин салкары сыймыгы болгон Болот Шамшиевдин негиздеген жобонун негизинде көкбөрү жыл өткөн сайын Кыргызстан эле эмес, эл аралык деңгээлде ушул жобонун негизинде көкбөрү ойнолуп жүрөт. Бул сапардагы биздин байыркы Ош шаарында 3000 жылдык тарыхы бар байыркы Ош шаары кылым карыткан ак буранын жээгинде бүгүн мына республикабыздын 30 жылдык мааракесинин алкагында президенттин кубогуна ат салышуу учуру болуп жатат. Кана келсин тиги жигиттер. Кана Омин Аллаху акбар. Баштагыла жигиттер.
Kana çamdaqlı jigitler. Жетінші номердегі Davutbek Baybolot. Kim o? İkinci numara. Üçüncü numarada Tima aldı. 12. numarada Talant. On ikinci numara Talant'ta Mustan atımının getodat. On ikinci numarada Talant getodat Mustan degen atımının. Kana Taykazan boş taşladı. Azamat Talant Karasu birden komandasından Mustan atımının Talant birinci ulakta taşladı. Kana jigitler. Kana 4. numarada Baymurat gitti. Taşla. Vay. Taykazan'dan aşağı düşüp gitti. Anı 1. numaradaki Akjol aldı. Akkoyanı men. Çamda. Kana Akjol gitti. Akjol gitti. Kana Karasuluk Akjol bana taşla. Ay ata. Kökürüğü tiyip kaldı. Taşla. Kana mana qayradan yerden götürüp alıp gitti. Yerge düştü. Ya Hamza'nın karap koysana almazsa. Gel. Adam başına üstüdür. Жақшылық етудат. Олақ ортаға ташталады. Олақ ортаға ташталды. Беттешуге 2. номерменен Yaşıl Tima. Out. 10. nomerdagi Hacı Murat yerden götürüp biroq sızıktan sığıp out kaçıp ketdi. Qayradan ortaga tashladı. 2. nomerde Bek olsun. 2. nomerde Bek olsun. Hazır 2. nomerde Bek bolsun menen Baymurza. Ekoten 2. Oy azamat. Mana Baymurza
Экинчи номердеги Акжар аты менен Мына кете береби? таштады. Флешкада иштеген жок беле? Ошону ич карабапмын. Формат этпепмин. Озо жаман түшүп калды. Улак жерде Санча тарткан. көтөрдү. Тескери аракет кылды. 9 номер жулуп кетти. 9-12 ашырды. Талантка ашырды. Жол болду, талантка ашырды. Талант кетип атат. Бир болду. Ташта! Жүгүрүп Ташта! Айланып кайра. Каракон зона келтети. Üstün çorunu belli, hile oldu atkan. Азыр тайм ашып атат. 12 менен 9. Тима менен Экинчи номерде бек болсун. 12-нчи орунда талант алып кетип атат азыр. Кана Тайгазанга келди. Таштай албай дагы өтүп кетти. Бул экинчи жолку аракети болбой атат. Кана эми ташта. Таштады. Азаматсың талант. Мустан деген аты менен келип таштады. 3-чү упайды таштады. О, да. Тадлигина хорошо. Ана көзү чалчы. Кана жерден ким көтөрөр экен? Кызуу оюн кызып атат. Кана жигиттер 32 килограммдык улакты жерден көтөрүш оңой эмес. Кана Прямойдон көрөт азыр. Бүгүнкү оюнду түз эфирден элге жарыялап, бүткүл Кыргызстанга даңазалап аткан биздин жигиттерге ыраазычылык билдиребиз. Азыр эфирде телевидениеден көрсөтүп атат. Кана жерден көтөргөн экинчи номердеги Бек болсун көтөрдү. Бек болсун. Каналдар жазып коюңдар. Кана Бек болсун. Акжолго берди Бек болсун. Акжол азыр Ак коян деген тулпары менен Тайгазанга жакындап калды.
süyleyotganda sen bu yoqqa qarab qo'y da. Qayoqda qilib? Sen qanday süyleyotgan? Akjol mu? Akjol Tayqazanға келді. Қана таштағанға мүмкіншілік бермей жатышат. Алайлықтар таштады. Ким таштады? Қолын көтер. Аққоян менен Ақжол таштады. 4-ші ұпайды Қарасулықтар таштады. Қана Урматтуу көкбөрү күйөрмандары, урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү оюнду Асқат медиа пирамидасы жана Эркин медиа компаниялары түз эфир кылып көрсөтүп аткан кезде медиа партнерлорго ыраазычылык билдиребиз. Кирип түз эфирин көрсөңүздөр болот. Асқат Промедиа жана Эркин медиаларынан түз эфирден YouTube'дан түз эфир көрсөтүлүп атат. Қандай көндісі? Қарасу. Улак кайрадан ортодо. Одан бұны қой. Акыркы 2 минутада ортодо ат салышып атат. Кана 10-чу номердеги Ажымурат менен Баймырза 1-чи номердеги. Жок, 10-чу номердеги Мирлан менен 2-чи номерде Бекболсун экөө таймашып улакты алып чыкты. Кайрадан улак ортодо. 7-чи номер Байболот менен 2-чи номер Бекболсун. 7-чи номер алмашып атат. Баш кийимин кийип атат. Судья замечание кылды, баш кийим кийсин деп. Сөзсүз түрдө оюнда баш кийим менен ойнолуш керек. Биринчи таймы? 2-чи номерде Бекболсун Тайказанга жакындаганда алдырып койду. Кана Бекболсун алды, бирок Кана Бекболсун менен Баймырза экөө таймашып атат. Қандай көп? Деген баласы да. Акыркы 10 секунд калды. 5, 4, 3, 2, 1. Birinci round 4-0 boyunca ayakladı. İkinci round başkalar. Esep 4-0 менен Карасу 1 aldı da. İkinci time başlandı.
ikinci tayım başlandı. Kana out 7. Baybolot alıp çıkıp out bolup kaldı. Osürüm işte qaraq qo'yar. İşte camı camıza otursun ya. Oturacakta. Camıza qo'ysan. Zın qo'yib camı jaqsa son bo'ladi da ularga. Vallahi. Ulaq ortada. Pulu ko'rinadi da. 3. Tima menen 12 taymaşta Tima alıp çıktı. Tima sülük karası menen alıp çıktı. Kana Asqat pro. Erkin media. toskol bolup atat Tima'nın жүрүшүнө. Beşinci nomerdeki bak geldi. Ulaq bak geldi de. Nima to'ppada? Onu damaltib turmasa. Tek o'yinga. Bak öldü. Tushmay qoldi. Ay ay ay. Bak geldi. Esep olmay kaldı. Alay komandası tartıp gitti. Kayradan Жерден buna alaylıklar katı girişe başladı. Kana. Narshenya! 2 minut udalения. Orçundu. Siz koyda. Şehrin var. Udaleniya'ya çıktı. Tamam geldi aydan. Udaleniya'ya 2 minutdaga Joska. Nomer 5. Daha ikisi dursam. Bak geldi. Sırtta Udaleniya'ya çıktı. Kayradan 7. nomer Baybolot'ta Ulaq. Kana. Altqa saniye. Maken Ulaq'ta aldı. Maken alaydın Ulaq. Maken de kolunda. Out. Ulaq kayradan ortaga taştaldı. Akjol menen 2. nomerdeki 3. nomerde Tima taymaşodat. 3. nomer Tima жерден көтөрдü. Birinci nomerdeki Akjol Tima menen taymaşıp Ulaq tartışıp atat. Minton qarab qo'yla minton. Avlaq sağa çıksa özü girişin gerek olsa ya açko da giredi. Açkoda. Açko da giredi. Cazananın 1. minutası öttü. 1 minut 10 sekund öttü. O- 10 sekund var. Tamam 30 sekund var. Qaysidan kurtarır? 15 sekund kaldı. Narvan cindi formamene gelgen bilesin. Yasa kılıçlar var. En güçlü formada kriz bergen mi? Yazana büttü vakıtsa. 5, 4, 3'e sal qo'ymasa oldu da. Aynen. 3'e ham o'ynab qo'yadi ekan, Ulaq'ta taşladı. 5 ne öyle? 11. 11. nomer.
Қана алайлықтар улақты көтерді. Аут. 7-ші номердегі Байболот жерден көтерділі. Сызықтан шығып аут болды. Қайрадан улақ ортада. Байболот менен Тима ортадан көтерет. Қана Байболот менен Тима. Тиманың қара сүлік қарасы ойын бербей тат. Тима жерден көтерді. Қана сызықтан шықты, кетті. Тима таймаш қызу болып атат. Тиманың қолынан сұру алған атышат. Қана екі сат тартып қой. аут. Сызықтан шығып кетішті. Тайм болып та, ба? Тима менен Сыймық жерден улақты көтерген атышат. Сыймық 9-ші номер Алай командасынан, Тима 3-ші номер Қарасу командасынан. Қана Тима көтерді, улақты тақымдап. Санжар ақшы. Аутқа шықты. Сызықтан шықты. Санжар. Улақ қайрыдан ортада. Бұл сапар 4-ші номерде Чыңғыз менен, 8-ші номерде Чыңғызбек. Чыңғыз менен Чыңғызбек таймашып атат. Жерден улақ көтеру ұшыра. Кимisi көтерер екен. Қана Чыңғызбек қол илешті. Чыңғыз көтерді. Чыңғыз, қарасулық Чыңғыз. Бұдан ен. Екі өтең, а? Жөнден жөн салышты. Есеп емес. Құртау қой деді? Шүкіргеннен алдық жек. Қайда деді бұл? 6-ші номер менен 11-ші номер Жазанаға шықты. 4-ші номерде Чыңғызда Улақ Тайқазанға жақын келді. Таштатпай атандаштары. Чыңғыз алдырып қойды. Алдырған жоқ қайрадан. Бай келді, бақ келді де. Улақ бақ келді де. Улақ бақ келді де.
Ne ortasın değil. Taşladı Azamat. 5. nomerde bak geldi. Toru atı menen ulaktı taşladı. Ulaktı merçemine taşlasın. Narayda narı. Siz ötekeni. Sindikene. İbrahim ona baksana. Eylemiş. Kana. Ulak yerde. Bulak boldu emes ha? Karasu komandası yerden götürdü. 7. nomerdeki Manas. Omonov Manas götürdü yerden. Karasuluklar talaşıda hazır. Alaylıklar talaşıda. Çağlar kalktı be. Çağlar. Yeniyiz koşun. Neyse olur mu aç? Sekirteli arka. Attan çıkıldı. Caka koyuldu. Tamam. Hazır 12. nomerde Talant'ta Ulak. Mana oyun kadimgiday taktikaga aylandı. Ketті Talant Mustan atı menen ketodat. Көп қатор болды. Ötüp ketdi. Aylanıp ketip atkan. Ulaktı taşladı. Aylanıp kete beкен. Ulaktı taşladı. Жақсы шамал нарақ болды ата, е. Бері ол өзі. Çan beri aydekiler. İkinci tane. Akırkı minuta ikinci time'dan akırkı minutalar 53 sekundlar. Hani korkul eli? Bundan toz koptu mu? Ekran teyip mi? Sentirden başlaydı. Çamdıravuz. Жазамамыға кетті. Bunlarga bir nesi cevap hoş geldin. Kamçı izlеп жүрөсүң, камчы. Yaman ıskıt ne var ya? Ha? Telefonları бар. Günleç. Tuttuk şeyde 18 var. İkinci time büttü. 6-0 esebinde Karasurluklardan paydasına. Ne oldu? Температура дейт. Ben etkende oldu? Miskin özüme gün ötsün. Telefonda pomdur altadı. Üçüncü time baştaldı. Kana жерден көтөргөн жигиттер, kana алайлык жигит көтөрдü. Kana 7. nomerdeki Байболот көтөрдü. Азыр улак ошондо. Kana алдырып койду окшойт. 12. nomerdeki Макен Сабытов 5 кашка аты менен Ulaktı culu aldı kana. İyi.
Kana. Maken düşürüp koydu. Kana yerden kotargı. Yerden kotargılı. Yerden kotardı. Yerden kotargam jigit. Üçüncü nomer Tima. Tima da ayağına çıkmay kaldı. Linyadan çıkıp gitti ortaga. Mikrofon açıp koysanız video açalım. Çoğular olmaydı da kanka canı turabız. Sözleriniz uğur. Ulak ortada. Karasu'nun bek bolsun eki geç ortaga çıktı. Jana alaydan Alaydın Askat eki. Kana ortada Askat menen bay bolsun tireşip atkan keze Askat aldı Kana Askat'tan bay bolsun alıp koydu. Kana bay bolsun ya Tima alıptır. Tima. Süstok toktatqıla. Bek bolsun almaştı. Kayradan Kana ulaktı 11. İlyas alıp ketotat 11. İlyas Meymar atı menen Kana жақындап kaldı Tayqazanға toz kaldı kılıçtı Kana İlyas Ulak İlyas'da 3. nomerde Maskat tireşip atat Kana İlyas Eymar degen atı menen Askat alıp koydu İlyas'dan Kana Askat düşürüp koydu Yerden İlyas kötürdü Kayra düşürdü Askat aldırıp koydu Yerde düştü Ulak ortaga düşe turgan boldu. Sen tapşırmanı içinde işleyin.
Servezde işlemiyorlar. Kana Kança Akjol nomer 1 Akjol Akkoyon atı menen ketip atat. Akkoyon atı menen. Akjol Tayqazanga жақындап қалды. Ақжол алдырба. Тосқолдық болып отат. Ақжол бош келбей атат. Ақжолдан тартып алған қаракет қылып атышат. Кетті. Ақжол Тайқазанға жақындады. Маневрасы жақсы Ақжол. Қана. Он бірінші минутада Қазандың жанында таймашып атышат. Ташта. Ақжол алдырып жаздап атат. Қана. Ақжол алмашты. Он екінші минутада ойын 3-ші таймдың 12-ші минутасы. Кетті. Улақ 10-ші номерден 11-ші номерге кетті. Vadavoz dayardan tursun, hazır dayım bitörmeyen sunu çeşkenga. Ötüp kettik. 11-ші номер Азамат. Қана тосқолдықтар болып атат. 10-ші номер Мирланда. Улақ Мирланда. Мирланды тартып атышат, тосқолдық қылып атышат. Брачка. Kiraşki. Қандайсың не? Ошонда. 작게 놔두자면 같이 Улақ ортада Тима менен удаление кимге? Номері қанша?
Ulak. İkinci nomer bek bolsun da. Karasu komandasından Zanaga 4. nomer. 8 mi? 8. nomer. Adilet çıktı. İşte göster. Esip de koydular. Sen mesela çıkıyorsun. O sonra yazıyor. Bak geldi de. Oyun bitişine 4 minut kaldı. Ya almaz ki 35'ten aldı. Adam bana 40'tan soksan. Bunun aldan mı olur? Ya alacağım ki. Ya almaz ki. Almaz ki. Ne oldu? Vakit oldu. Ulak ortada. Kaç çabuk kaldı? Biz benim ağzıyla kaldık şey. Dur katta belki. Kettat. Şimdi o katta mı? Az atanlar oynayayım. Al bak, al. Çoğusam çare. Çoğusam oldu iskender. Kana tartışıp atat. Ulak kızıl gözü kana çikter. Kimden atı güçlü olsa şu dede surup çıkat kana. Akırkı 3 minuta da oyun kızı gezip atar. Muhken. Attın kılıçkasın başları oy koy. Jetim de koy. Ola da sonunda. Jetim haydi. Cihetim benim ama. Ayda. Mamamın sağlığı. Muhken cihetim benim. Tutar bu. Tas kaldık bol kaldı. 6. nomer Sanjarbek alıp geldiler. Jetpey kaldı. Dağı jerge düşüp kaldı. Tartış. Sal oldu o. Karma jerge düşüre koyuyor al. Altı ne? Altı. Kakır koydu o. Hatırda. Daha bir sayın bana. Yok.
үшіншісі алтын еді. Ал сен қарақылжан менен араған чабып. Ортада жерден көтерді. Ақырқы бин 10 номерде Ажымұрат Бұлақты ойнатып өтеді. Қана Тайқазанға жақындады. Өткөріп жерді. Алмаска! Söylüm. Hala kameradan oldu. Neymar. Başka. Uy! Salçı. Ya! Krasivi saldı. Azamat. Tim Ataş'ta 3. номерда Sülük Karası menen Tim. Ulak jerde Ulak jerde kayradan düşüp kaldı. Düşürüp koydu. Sıymık kötürgün ulağın жерге düşürüp koydu. Aferin koy çamcol. Sana жерден kim kötürüdü eken? Время! Давай, көгасты. Sana 9. номерде Sıymık kalıp baratar. Tim koy alıp koydu. Bunlar boş mu? Taş bor gelsin yerden. Bir aşır. Saldır. Sıymıktan alıp koydu. Sal emi. Sal. Sıymık taştan aldı buna taşladı. Seti bir. Есептелемес те бұл. Sıymık akırkı sekundalar vakit oldu. Shot. Seti bir. Su çaçkanlar. Su çaçkanlar kayaktasınlar. Su çaçkılar. Vadomoz kayaktasınlar. Aytıp koygular sunu. Su çaçsın. Ominde. Kana omin. İşine bir yıltı olsun. Bardın artınçama bolgula. Omin. Allahu Ekber. Geri gel.